Саумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Мәғлүм булыуынса, 1971 елда бынан түгел 40 ел элек Өфө сәнгать училищеһында ҡурай классы асылды. Махсус урта белемле ҡурайсыларҙы әҙерләүҙең башында Өфө сәнгать училищеһының ул саҡтағы директоры, күренекле йырсы Камил Вәлиев тора. Ул үҙе юллап йөрөп астырған ҡурай классына уҡытыусы итеп эшкә мәшһүр ҡурайсы Ғата Сөләймәновты саҡыра. 1989 йылда Өфө Дәүләт сәнғәт академияһының ул саҡтағы ректоры Зиннур Нурғәлиндың һәм композитор ҡурайсы Айрат Ҡобағышевтың фиҙакарлығы менән Өфө Дәүләт сәнғәт институтында юғары белемле ҡурайсылар әҙерләнә башланы. Үткән йылдарҙа был уҡыу йорттарында бихисап дипломлы ҡурайсылар әҙерләнде. Шуларҙың береһе Ғафури районының мәҙәниәт идаралығы етәксеһе Фәнил Мәғәфүр улы Кинйәғолов. Хайырлы көн, хөрмәтле коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начнем совещание, планировку скажем, и распределим, какие у нас в дальнейшем работа на октябрь месяц и вот в конце сентября, какие у нас есть. Так, в первую очередь у нас в конце на этой неделе у нас Шәжәрә байрамы Үзбәк ауылында. Ошо көндәрҙә генә Ғафури районы һәүәҫкәрҙәре Төркиәнең баш ҡалаһы Анкараның хөкүмәте тарафынан ойошторолған халыҡ-ара фольклор фестивалендә ҡатнашып ҡайтҡан. Тюрксой был мәртәбәле халыҡ-ара мәҙәни сарала ҡатнашыу өсөн Башҡортостанды һайлаһа, Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт министрлығы бындай ышанысҡа ғафуриҙар лайыҡлы тип таба. Районда мәҙәни тормош ҡайнай тип әйтһәк тә хата булмаҫ. Мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре яҡын арала ғына Өфөлә үткәреләсәк ауыл хужалығы аҙыҡ-түлектәре йәрминкәһенең, оло йәштәге кешеләр көнөнөң, республика көнөнөң мәҙәни программаларын әҙерләй. Ҡурайсыларҙың Әҙһәм Исҡужин, Йомабай Иҫәнбаев исемдәрендәге бәйгеләрендә, Ашҡаҙар таңдары фестивалендә ҡатнашыуға әүҙем әҙерлек бара. Фәнил Кинйәғолов был сараларҙа ойоштороусы булараҡ ҡына түгел, ә үҙе ҡурайсы, йырсы булараҡ та әүҙем ҡатнаша. Ғафури районында мәғарифка, мәҙәниәткә иғтибар һәр ваҡыт юғары булды. Мәҙәниәт өлкәһен етәрлек кешене табыу, дөрөҫ итеп урынлаштырып ҡуйыу, ул һәр ваҡыт иң көнүҙәк мәсьәләләрҙең береһе булып торҙо. Бына оҙаҡ йылдар беҙҙә Гөлнур Барый ҡыҙы эшләне бит инде, мәҙәниәт бүлеген етәкләне. Гөлнур Барый ҡыҙы эш буйынса үрләтелгәс, уның урынына бер нисә кешене ҡуйып эшләтеп ҡараныҡ. Ләкин тейешле кимәлдә улар эште алып китә алманы тип әйтә алам инде. Яңы бейеклеккә алып китерҙе кеше кәрәк ине мәҙәниәтте. Һәм бына ошо ваҡытта инде мин Фәнил ҡусты тураһында иҫкә төштө. Былай мин уны элек-электән белә инем. Уның тормошо менән дә даим рәүештә ҡыҙыҡһынып торҙом тип әйтергә кәрәк. Беҙгә ошо аҙымға яһар ваҡытта уның Мәскәүҙә икәнен дә белә инем. Саҡырҙым, әйтергә кәрәк, ул ваҡытта беҙҙең хакимиәт башлығы Шагиев Әхәт Хызыр улы, ул минең тәҡдимде хупланы һәм беҙ яңылышманыҡ та. Сөнки бына бөгөнгө көндә яңы һулыш менән мәҙәниәт үҫешә беҙҙең районда тип әйтергә тулы хоҡуҡ бар. Балыҡ тоторға яратам. Эштән һуң Ағиҙел буйына килеп ултыраһың? Көндә булмаһа ла, мылай йышыраҡ йөрөргә тырышам, потому что тәбиғәт мында, һыу, балыҡта ултырғанда төрлө уйҙар килеп төшә. Эштә онотолмай.
иш турганда уйларга тырышмаганда, шулай да ул килеп иртәгә шуны эшләһәм, иртәгә моны эшләһәм. Бөтә хәле тәртипкә ята инде. Әйе, Үткән гомердә рәтләшмәйм. Сибай филармонияда эшләп башлаган, һуңнан театрга, Сибай театрына, Арслан Мөбәрәк исемендәге театрда эшләргә туры килде. 6 ел. Мәләвездә мине Урайсы булып йөрде. курайсы булып сакырдылар анда. Иң беренче район мәдәният йортында эшләдем, курайсы булып. Шуннан 1 ел эшләгәндән соң мәдәният бүлеге Исламиддин Ризаэддинович оештыра торган һәләтең бар шикелле дип, ул үзенең эргәһенә инспектор итеп алды. Шуннан соң минең дәрт уянып китте, мондый эшкә тагыла. Шуннан соң укырга инергә туры килде. Идара итү академиясына укырга индем. 4 ел эшләгәндән соң мин Мәләвез калаһын калдырып, үдебезнең Юлдаш мәгълүмат һәм йөрмөн каналына тавыш режиссеры булып эшкә урнаштым. Ни өчен дигәндә рәхәт булды. Бөтен көйләрне беләһең, герслар таныш. Шуга миңа эшләп китү белән еңел булды. Капыл гына Фәнил Мәгафур улы эшет кала. Әйе, дөнья булгас, юлайга төрле хәлдәре килеп сыга. 2 югары белем белән эш таба алмыйм. Ни өчен дигәндә, бер яктан Өфө калаһында минең пропискам да булмаган. Прописканы карыйлар. Тегендә лә бардым, монда ла бардым. Таныш егетләр дә осраны инде, әмма ләкин эш булманы. Нык кайгырып йөрдем. Эш булмагач бит инде өйдә Одак күрдеңме? озак йөрдем шул 1 ел тирәһе. 1 ел. Эш табылмай, үзем шулай да бушатманым инде. Үземнең машинамнан тегендә барып таксида эшләп алам, монда барып акча эшләп алам инде, бушатманым булай. Шуннан соң Мәскәүгә юлландым инде. Анда минең бер туган апаем яшәп ята. Ул 79-нчы, 78-нче елларда улар Мәскәү калаһында үткән олимпиаданы төзергә безнең республиканың күп анда баргандар яшьләр. Фатир торлак алгандар. Кияүгә сыгып, матур итеп яшәп, менә шул 4 бүлмәле фатирдары булып, анда минең бер туган апаем, 2 туган апаем. Апайлар сразу мине теге ярты елга нигә индереп куйдылар, пропискага. Минең бер һөнәрем бар. Мин бит армияла сваркага укыдым. Сварщик булдым. Төзелешкә бардың инде. Төзелештә эшләдем, сварка. Шунда дур, юан турбаларны варитырга туры килде. Күпме эшләдең? Мин 2 ел ярым эшләдем. Гаиләң кайда калган? Гаилә минең Өфө калаһында калган. Өфө калаһында уларга мин ошо үземнең эшләгәндән акча алып тордым. Анда минең балаларым. Акча алырлык эшкә калганың инде. Әйе, Мәскәү калаһы зур кала, анда акчала матур яхшы түләйләр бит инде. Синең үзеңдән язмышыңда ла үзгәрештәр. Көтелмәгән үзгәрештәр булды. Мин үземнең курайымда һәр вакытта йөрттем. Анда үзебезнең башкорт диаспораһы бик көчле генә Мәскәү калаһында. Анда 6000 башкорт яшәй. Шунда безнең башкортлар концерт оештырабыз бит инде. Курайда алып уйнап бергәнем. Шул тикем якын кабул иттеләр. Мин үзем алып та барысы булдым. Курайсыла, йырсыла, халык йырларын йырлап ебәрә торгайным. Шул вакытта әлеге бүгенге тормыш иптәшем Хәләлиев белән танышырга туры килде. Танышып, шул ул йырлай халык йырларын. Һуңнан мин кайтып киттем. Монда үзебезнең Гафури районына мәдәният бүлеге итәкчесе кирәк Галинур Зиннурлы, ул кадрдар бүлегендә эшләгән, әлеге вакытта хаклы ялда. Юма көнде миңа шылтыраттылар. Кустым, шулай ничек уйлайың? Мин бик яхшы уйлыйм, бу бит минең яраткан эшем. Бу эште мин укып та сыктым бит инде. Белгән эшем, мин Мәләвез калаһында 3 ел ошо инспектор булып эшләдем. Оештыру эшләрен беләһең. Оештыру Мәләвездә 9 ай начальник мәдәният бүлеге итәкчесе булып эшләдем. Галинур Зиннурлы сакыргас, бик куанып, дүшәмбе көнде һин кустым эштә утырга тиешең. Ничек дигәс, мин барлык нәмәләремдә йыйдым да кайтып киттем. Мине каршы алдылар аэропорттан. Шулай итеп, шул тикем үземнең туган ягыма кайтуыма нык куандым. Үземнең Гафури yerендә, ошо яраткан эшемдә нык яратып эшләйм бит инде. Сит илдә солтан булгансы, үдәнең дә алтан булды дигән мәрхүт бар. Һин кирәһенсә, монда солтан булып кайтканың инде. Әйе. Тагыла берәү сиртә шикелле юлага. Бик сиртем керә шуга. Айда. Башкан берип калма.
Ой, мына dur da ular. Ого, давай. Ох ты. Былай ничего келеу. Ярдам керекмес ул пока. Ярай. Бик зур келеу юлайгай. Сен шөттік ярдам ете кетелі менге, пожалуйста. Мына хет ушын тұтып тұрғыз. Менге нейін береге жылқы асқарақ түшір кетелі. Айдагы. Хет урағыз. Яра урамағыз. Ана бір шука. Ай, шука түгіл екен. Мына. Бұл юлайгай судак деген балық. Балықтан башқа тағы нендей шұғылдарың бар? Құрт асырайын. Біздің жақта өтінде ол суға табиғат мотор. Ол юке, ол саған, ол сәскелер, ол яланда, орманда, ол güzellik шул. Ушундай güzellikте несегенде құрт асырамас қайынды. Марат Фәрвазұлы біздің район мәдениет йортында ол құралық бойынша директордың етекшісі. Оның құрт балдары бик көп, 40-тан 50-ден артық құрт балдары суға ол ярдам етті енді менге. Мен құрсылыққа 40-та келген кіші. 40-та. Мына халық ердарында бетін, ол тоғаста, ол тікім ерлахаңда, ол көңілге, яки дама, жүрекке ятмай. Мына 40-қа 50-ге ете башлағасы, онда уже халық ердарын тәмләп, ысын көңілден ерлай. Мұңы орнына отыра. Әр бір ердің өзінің тарихы бар. Сол тарихын көз алдына кетіріп, элекке болған вақиғаларды несек ерламай енді. Әлбетте көңіл толышып ерлап кете. Соғала халық ердары бек нық яқын мен. Әлі бір айырда ерлаған келмей ме? Осында отырған қойы. Ендегіне ерде ерлағымда ерлаға келейін до. Мына балық әлекә ерлай көріп сағарышын. Шөтті юлайға ерлатмас қайда бір балық сиртә бетел. Әлмеға құрыш мұна ашын башқұрт дегеттеріне қас, ол өз тұра, әйткен өдін ішлеп бара шуныға меге бек оқшай. Қайы бір әдерге дөрелер бетінде әйтә ішлемейлер. Әлмеға бір ішлеп бара. Мұна оның ішін аңылайым мен. Әдерге мәдениет бөліге етексе бол өші бек қиын, сөнке қатмарлы вақыт әдер. Мұна клубтарды көшерелер бетінде өдеден тәхмин етерге автономия өсәмін ардыкалар. Қорайдар алып берем төбірей малайларға, егеттерге конкурсқа дірінді. Ешінде шолай қайыр вақытта қаты кеші оғала, тұрмышында ол бек шолық қорайсы, шолық ерсі болып қала, онымен олтырып, үйләші бек көңілі. Зилара деген келіні біз бар бетінде. Оның шундай матур ерін мен қайсы бірді мына бізге келген қонақтар да, тыңлайдар да ышанмай тұралар. Кетәлі Ғафурида ұшындай ерсі болырға мүмкін мені дейдер. Мәйтам, тек Ғафурида гына ұшындай ерсілер болуы мүмкін деп жауаплайым.
Янакка әйләнеп кайттың, канатланып осып эшләп йөрүең, йөрәк Мәскәүдәме? Юк, йөрәк Москвада түгел, Москвадан алып кайттым келеште. Бұрынғай шунда ук. Бұрынғай түгел, ул 1 елдан килде. Тәүге хатныгып тормышка чыккан шикелле. Кейге чыкты. Мына әле ул үстергәтләр, яң бәләкәй генә. Уже 1 яшь була шикелле. Һинең Мәскәүдән алып кайткан кәләшеңнең үзенең Аның 27 яшьлек улы бар, исеме Урал. Әле Мәскәү калаһында ул яшәп ята, эшләп ята. Мәскәү калаһында һәр үдегенә торып калгас, без дә кайгырабыз. Атаһы мәрхүм булып калган бит. Атаһы үлеп калды. Шулай угас бала яшәп инде ул 27 яшь була, ул 26-27 яшь була. Һәр вакытла бала булып кала, үдебезнең якка алып кайтырга инде Уфа калаһына. Һиңа нисек карай? Бик һәйбәт карый. Нисек мөрәҗәгать әйтә? Агай дип. Фәнил Фәнил агай дип. Һиңа ганимәтең. Нисек мөрәҗәгать әйтә? Урал устым, Урал дип кенеш. Бик һәйбәт сердә һөйләшеп алабыз, үдебезнең эш турында һөйләшеп алабыз, тормыш турында кустым миңа хәзер кәләш алырга вакыт дип әйтеп карайм бит. Бою 7 сантиметрлык бит шундый матур егет, үдебезнең бер башкорт кызына өйләндерәк дип. Югары белемле бит инде. Югары белемле, Темир юл институтын тәмамлаган. Мәскәү калаһындагы Темир юл институтын тәмамлады. Зилара Сибай калаһында туып үсә. Йыр сәнгатен һөюе көчле булгандыр күрәһең. Ата-әсәһенә кайда укыганы турында дөресен әйтмәенсә, Өфө сәнгать училищеһының хор дирижер бүлеген тамамлай. Башкорт дәүләт филармонияһының хор капеллаһында 3 ел эшләй. Мәскәүдә гастрольләр вакытында Оренбур өлкәһе Красногвардейск районы Түбәнге Ильяс авылы егете Ленер Бикбов менән таныша. 1981 елда яшьләр өйләнешә һәм Зилара Мәскәүгә күсә. Кызганыска каршы, кайбердә берниндәй дә җитди сәбәбе булмаганда ла гаилә таркала икән. 1990 елда Ленер гаиләһен калдырып сыгып китә. Зилара 7 яшьлек улы Урал менән торып кала. Әлбәттә, бәйләнеш өдөлмәй. Ленер вафатына са гаиләһенә ярдәм итә. Бердән насарламайм, чөнки ул бик акыллы кеше ине, матур кеше ине, күңеле менән дә матур кеше ине, теге рухы менән дә матур кеше ине. Күп нәмәләрдә мин Ленердән өйрәндем дип әйткәндә лә була инде. Башкорт халык иҗатын аның укуына карап, Курайды бик яратып тыңлай торган. Аның менән бергә Курай тыңлай торган инде. Шуңа күрә мин бuna Ленер менән бергәләп шул Курайда аңлай башладым, халык йырдарын аңлай башладым. Аның эргәһендә беренче булып Зөлхиҗаны мин йырладым инде. Зилара менің икенче ярдәм дигән уй касан туды? 2008 елда Башкортстанга минем апайларым кайткач, Зилара менән без шул якындан таныша башлаган инде 2000 ул да мин дә Башкортстанга кайтам дип, безнең яктарга кайтып төште Гафури районына. Ул вакытта уже мин үземнең гаиләм менән аерылышканбыз. Шуга 2008 елда кайткач та булай йөргә ярамый. Шул яңгыз йөргән бит 4 ел уже, 4 ел китте. Шуннан соң бер никах укытырга булдык авылда. Һәм үткән ел 2010 елның ноябрендә
Рәсмиләштереп тә куйган. Законлы рәсмиләштереп куйдык. Урал фәнилде матур итеп һөйләшеп, хәзер инде менә быел гыйнвар айында бездә булдылар. Урал минең менән һөйләшмәне, күбрәк фәнил менән аралашты. Мин хатта көнләшеп тә куйдым үҙем. Фәнил һинең нисек? Һинең бит улың 12 яшь тулды менә сентябрьнең 12-һендә. нисек кабул итте? Мен әйттем, улым шулай минең яңгы йөри алмыйм. Миңа шулай аларга кирәк, яшәргә кирәк. Әле менә безгә Өфө каласынан килеп йөри, яй көндәре килеп йөри. 2 яй монда район мәдәният йортында эшләп алды каникул вакытында. Бер үзе генә эшләмәй, үзенең гаиләһе менән ошо районга хезмәт итә дип әйтергә лә мөмкин. Бына улы укып йөри бит инде. Ул матур йырлай. Ул бөтә булган мәдәни сараларда әүдем рәвештә катнаша. Уралып кеткән Уралда булут кеүек тауҙар бар. Айы бүре тейерне теләгән бер януар бар. Сөйәм тиһәң тулпар бар. Менәм тиһәң тулпар бар. Бер күрүгә йөзөн яндәр аттым. Матур ҡыҙылыуым хәтирә булманы шул осорға ҡанатым. Булманы шул осорға ҡанатым. 1969 елдың матур яй айында 25 июль көнендә тудым. Атай менән без 1985 елда икебез Монса төзендек өйдә. Әллә анда өйрәнү булган икән, анда ни? Балта тотарга ул авыл кешене ул үзенә үзе өйрәнә инде ул. Быел гына мин ошо 15 сутыйлы ни алдым, ер алдым бит. Менә әле быел башланым, әле бер айда булмай бит инде. Менә ошында алга гараж төзергә уем бар. Машина булгас, ул мотлак рәвештә гараж кирәк. Бул өскә 5 монса, моны якка веранда һәмәк сыгарып та куярга ният бар. Монса ул бик кирәкле кешенең тәне таза һау булһа, ул күңелле һау булады. Кирбестән һалырга дип уйлыйм. Бәлки әле ул тиклем үй һалырга пландар каралмаган. Бер яктан уйлыйм, әгәр дә бүрәнәне менән һалып, тыштан кирбес белән үткәрһәң, ел дә инмәй, матурлык та була, эсте лә йылы була, андый вариантлы уйлап йөрим. Өйдө һалуның хикмәте шундадыр һинең. Yeğenler için. Tap şulay ulayğay. Бұл дүнияға біз бит ғұмырлыққа келмейбіз. Бұл қалдырға дейіш біздің балаларға, балалардың балаларына. Yeğenlerimden sonda öy içinde Musa çıkandan soң Қурай тартып yırlaşıp атырға енді. Ие, шулай. Қурай тартып, табиғат қосағанда, ана 2-3 метр үнде урман башына, ана атыралар құрттарым отырға. Мына өзі бір кинәніз, өзі бір шатлық, өзі бір байлық. Тұтыс бір ұлы бір дүния. Біздің яқташыбыз, ғалим, ядаусы, ол Әнур ағай Бахитов була тұрғайны. Оның бик яратып әйткен бір мәқалы бар, еш қабатлай тұрғайны ол. Үлән үскен yerinde үсә, дей тұрғанны. Мына ысынап та, үдінің үскен yerinde, үдінің тауған yerinde фәнилге тырышып эшләргә мөмкинселек тә бар. Һәм ошо мөмкинселекте ул тулыһынса файдалана, һәм башкаларга ла ошо мөмкинселекте хәстәрләй дип әйтә алам бүгенге көндә. Безнең якта йырланган башкорт халык йырдарының берендә шундай юлдар бар. Қурай сыла менән яраусының тәдәрәләре янәш булһасы. Қурай сыла менән яраусының гомердәре одан булһасы. Фәнил гостым, җылары килен, тормыш ханаларын үтеп, бер-берегезне тапканныгыз, бер-берегезгә юлыкканныгыз, бар күгәрсен һәм яшәйгез. Һезгә ошо йордагы һүзләрдән дә матуррак теләк әйтеп булмай. Қурай сыла менән яраусының гомердәре одан булһасы. Рәхмәт.